whaata rotu. E lau maari e hifo mai ki ho mau whaleni. Haere mai mo maafi mawhi. A evi ho keresi. Tohi fo hange ha hau ki o mawata mai. O ngau hiangi ki hoko kerekere u tau. Ai funga makani. Mau kore kotoa ngahi mea ni hua fasisu klaisi ko alo. Ka ko mau whakamui. Amen. Tapu moe, poto tapu koe ni kua whakatapoe. Ki Malanga I mea e ko Siupeli. Tahene kuini. Ko fu whakai eiki, ai whakatapu ko whai he pure kau tau maru I whanua. Pea kōkore ke huwhangai. Ko ngahe mea ko whakahoko he o tua, ke ua na whakamawai I hata. Ko wholofola ene sisu, hirihane tari ai whihuina e whai kia te ia. Pe whai ave ne whakamatala, pe ne whakaosi a ki lau koe ni. I longa ha mea ko whakahoko he o tua, ke oua na whinga taha ke ne whakamawai. Koe tau ka whinga, koe ngahi mea o kua uikai ke ala whakamawai. Those of you who don't understand Tongan, our theme for this morning, the inseparable things. Things that cannot be separated. Kainga. O tau nofo pe o tau muui I he universi na IKAI ki tau ngahu. Paka universi o tau nofo ai, na e whakatupuia he o tua, o whakamatala ki ai e tohi tapu. Pena ane whakatua e universi koe ni, pe mohono ngahi lao. O gaya hano ngahi lao whakamaterie, I here Whakabritania, physical laws. Ta hoki nao tolo whakatotolo e mala e koia. O tatau pe koe pui whakatonga koe vusika, pe koe physics, pe koe chemistry, pe koe astronomy. Koe nau mea o whai ko hono whakatotolo e ngahi mala e takitaha, ke ilo e ngahi lao koe kuhanga e hotua whakotutu aki. Pea punau lawa ilo ai o kia ngahi mea ia, o ku alu lo ua ma upe, alu mahanga.
O lauanga whakatoka ngai. O kui kai ke ala mawai ai mana ia mo uhila. Ko whanau foi mei poane, o wha telefoni ang hata mei tongani. Ko whanau ko behe telefoni, ko ui loau ai toko taha koe ni ukure ange. He kui kai ke lama o mawai tangata ai mo honore o. Mea e he kautoke tā, kui mea unau i ko DNA. Pehe kai ke mawai hata haia, mo hono konga ko ia. Ko ngahe mea koe ana hanga he o tua o ai ke pipiki whakata. O kui e he kakai koe lao na tura. Ka kui e he kakai lotu e ngahi lao koe ni, koe ngahi lao ai o tua. Ko whairea koe lao. Tau maheni peheni he ngahi lao whakapureanga pe koe lao ha apiako o kutohi he ngahi fu pepa. Ko ngahi lao ai o tuaia o kuhanga he kakai matatao o tatau pe koe mea materie, pe koe mea whakatamai o kunaui psychological, pe koe mea whakalau marie o kunaui spiritual pe o moral. O nga hanga whakatoa ia o ilo o beheanga koe lere a university. Tau whakatata ki ha lori. Nā ia e toko tahana ni hanga whau e lori. Ta koe lao e lori koe nipe koe motoka, koe whaunga to tonu ia koe ke lere ai. Pana na hanga ngā he lori koe ni ke whakalere a ki e penisini pe koe loro. O ku whakatoa tāmaki ke whakalere vai e lea. Ai lori ko ia. He koe whaunga ia na e ngāhui koe ki ai. Koe mou ia e tangata, ko pongpongini, o ko uloto ke tau lawe, ki he ngāhi lao ai o tua whakalau mārie. O ku whakatu tāmaki, hono whenga ke whakamāwai. Koe sāmen e lau e, tōtana ne lau e he sekretari lahi. O ku whakamatalai ke universi pa mona whau e o tual la ame, mahina, me ngahe whetu. Tau nau tau whoki tau tolo ki whetu ki whamiri la a, o kui kai ke tau ilo, kai ke tāia e hea tamai. Ai lao kunihanga o whakalere a ke universi koe ni. Hanga whautanga ki ha wheitu te ke alu ki ai, o ku kehe lao ia koe i nuku alofani, pake alatu koe ki neiafu, o ku kehe lao ia. Tokua i nuku alofani, tāna ke ua mo ua wha. Alatu koe ki wawa uia, ua ia, pa mo ua, o ku taha pe ia. Ngahe o tua mea ia, tau hape o whakfofonga ake mata i tohi. Ka he physical universe. E ua mo ua whahen, e ua mo ua whahe Britania, e ua mo ua whahe Mahina, peka universia o pe. Ia tau hiki mai ke mala e whalau marie. Ulua ki kua whakahoko he o tua e mea koe whainga marie, ta mo fatongia. Ku whakahoko he o tua ai monu ia, mo fatongia. Ko tau whenga peke whakamawai e ongo mea koe ni e hoko whenga taia. I rewa Britania, ku hanga e he o tua whakahoko ai privilege, mo responsibility. Kaya hata hakuli hanga whainga e, kene mao pe privilege. Kairi ake responsibility. O whakatu tāmaki. O gea e lau ai a whorofora. Te mou mea he, ke lau a mātiu. Ka wau tala atu,
E kātaki ingo fuang he aha whakamau a taia mo saitoni. Ia teki moua, pe ako koe whoki kapa neume, e hiki koe koa ki langi. Pe hifoki he tesi, he kane momo i whai i sotoma a ngahi ngāwe ma mawhana e whai a te koe, pe hene tolonga mai o au ki ahoni. Ka o kou talatu, e kātaki ingo fuangi he aha whakamau, ai whanua ko sotoma i a te koe. Koe lauen a sisu ke wheitu i ka aleri ko koresini, ke whukoroi ko kāpaneume. Koe privilege koe na e mau koe e sotoma, ko lotepe mono ki whamiri. Koe whainga maere koe na e mau koe kāpaneume, ta mo ka aleri, koe wheitu ia koe na e tupuai a sisu kawaisi. Pe ako whakahama e wholofola, e kātaki ngofuanga sotoma whaianga hala. He na ikai ke nau mausia. Na ngata pe nau ki ilo ia lote. Ka koko e kāpa neume, ka koko e koresini, koko e kāleri. Na mousio ke motol he mea na e mahui ngangi, na e maolu ngangi, na e ha, he fotole alo o tuai e te koe. But we have a responsibility of lahiang, and that lahiang ho privilege. O pore a Tonga, I he tuku ki langi nei whai pōwano. Koe lau bēni a whakaiau. E kātaki ngofuange a ngahi o tumotu kehe Pasifiki I Tonga. O guai haki e whanua o tui o seni, na I kaike mau o tua ka masiva lelei. Hallelujah ko manu iaini. Na tuke ai lotu, pe o me kau whai whekau. O whanua he mea e tohi tapu, pe ta whoki hou eki, pe ta whoki mui hau. Na e lotu a tahisi, kaike nau hawai. Ta whoki mo fisi, pe I kai hawaki. Ko Tonga pe u kei tolonga mai. Ko e privilege o Tonga. O koe kai hange e ko privilege koe, o ngai motu ke he. Ko e lau whakai awe. Pe he lau e aku, e kātaki ngofuangi. Ai siasi, o fisi, pe ko haa moa, pe ko tahiti. I he siasi o Tonga. E kātaki ngofuangi e pureanga e ngai o motu ke he, I he pureanga o Tonga. He koe lao whaka o tua ia. O koe ko halao ia aku. O koutui koe toko lahe mo tolo o mo manatu e tala noa e whai sisu, ki he ongo tangata e toko ua. Koe toko taha koe kola I lahi kui he ni ko taivasi. Pea toko taha koe masiva o pito. Lahi ange ai monu ia a taivasi. Hala au pito, a lasalos. O kui ai a hoia o whaiah no whakamau I ngahi mea. Koe lau ia koe ne tau tohi tapu. Pai koe lau a. Koe tau nofo I taimi o whakangatangata. Koe lau koe tohi tapu, koe tau e fitunga fulu, pe ka lahi ato tongu te tea o ke valungo fulu. Ka koe kai ke hata hai mo I tae ngata. Pe koe lau e tohi koe ni. O kia hano ngata anga. O tūpe I he tohi, koe tonga tenga koe tau tō. Koe tenga pē koe ia te tau utu o kako mai e pō. Ka lelei e tenga e lelei hono fua. Pe ka kove ngā ue te tau kai hono nunua. Koe taimi tō ta uen. O kai ke whai hato tau I whai toka. Kuhanga e ho tua o se whakahoko. Pea kuhanga e me ngā hewe su as meheni. O kia halawa si isu I luke. Pea koia kua whuaki kai ha mea ku lahi.
e fie mao mea ha mea ulahi. Ka tuku he kakai ha fu mea ki hataha ke tauhi, pe e hulu atu mo mea eke ki a te ia. O te mau amanaki, e tatau ai eke koe ki toko tahana tarini te taha, mo toko taha koe ni tarini te ni maa. Hei kai ke tatau, ai responsibility koe ku ake kisu toko taha koe tanguti wharena, ia te ia wahao no whena whangwhawhai whikau. Koe lau ia a wholawholau koe kwa lau ako. Koe a koe anke ha mea koe ulahi. E lahi pe mea koe whihui koe whamau, te ke accountable ki ai. Ta koe lau ia koe whai koe tuhi tapu. E kahataki ngofuange ani nive. I ka leli. He koni nive, mu ulo e ta noka ki nive, kolo mua a Syria. Ne ofi kea kau sohotia koe ni. Ne alo atu pe palo fita ko siona o Malanga. Pe ta fokia ni nive. O na ufakatomala.